što se tiče H2O, znači prošli put smo spominjali taj H2O, radi se o alatu koji je krenuo dosta skromno, onako iz open source zajednice sa praktički samo 3 algoritma. Ja sam ga u toj fazi koristio pretežno zbog brzine. Jel? Znači u trenucima dok bi R, Python te možda ostali jezici praktički plakali kad bi se učitala malo veća količina podataka na limitiranom resursu poput na primjer laptopa, ili kad ne radite nešto na nekim high performance serverima ili cloudu ili nešto tako. Meni je H2O pomogao zato što je imao taj distribuirani machine learning koji je radio jako dobro. Datasetovi koji su čitavali su se automatski kompresirali, štedilo se na memoriji, bili su energy efficient i baš je bilo super i kako je vrijeme odmicalo to je danas postala praktički korporacija, dobili su masu investicija u međuvremenu kroz 3 serije. Uveli su i komercijalne proizvode, zaposlili su praktički samu kremu data science da radi na tom proizvodu i sad su već jako respektabilna firma. Rijeđe ćete možda čuti za njih s obzirom da uglavnom ljudi idu na ove generalne varijante poput R, Pythona, te dedicated library unutar njih, ne znam, scikit-learn ili možda čak tamo tidy modeling ili tidyverse u R ili nešto tako. Ali u suštini H2O je baš specijaliziran, koristi se više za obrade većih podataka, naravno to vama ne brani da ga koristite i u sebe na laptopu, dapače ako obrađujete neke veće datasetove kao što ćemo mi sada imati primjer sa tim pjesmama ili sa avionima, ako ćete ga ikako moći izvrti, to je vjerojatno sa H2O. Što se tiče samih feature-a, imamo znači vodeće algoritme. To je stvarno, znači ako radite bilo kakve standardne situacije poput klasifikacije i regresije, imate više manje sve algoritme koji su provjereni da su state of the art u tom polju. Ove eksperimentalne naravno nećete naći, njih ćete vući ili sa nekakvih GitHuba ili sa nekakvih paketa unutar R ili Pythona, ali ono sve što vam treba je tu, uz naravno tu opciju automatskog ML-a, što nema baš tako puno rješenja na tržištu koje ima open source varijantu AutoML-a. Oni imaju tu open source i imaju komercijalnu varijantu. Osim R i Pythona, znači mogućnosti da tipkate kod, komunicirate sa tim H2O serverom koji je u suštini pozivate Java servis. Imate i taj, oni ga zovu flow, nešto slično ko ako je neko imao nekakvih iskustava sa Jupyter Notebookom ili R Markdownom, nešto slično u tom polju, ali ne trebate se puno zamarati, vidjet ćete već o čemu se tu točno radi. Ovo je bitan dio ako pričamo o tim obradama, znači da je distribuirano, in-memory procesiranje, te tablice koje očitavate, naravno radi se automatska kompresija, automatska prilagodba formatu kojim je H2O pogodan. Ekipa iz H2O je uglavnom najveći contributor za te pakete poput na primjer data table paketa u R-u ili Pythonu koji su jako važni za obradu velikih podataka. I ovo je isto bitno simple deployment o kojem ćemo samo kratko čisto da vidite neki od par varijanti među ostalim i varijantu koju ćemo mi ovdje koristiti. Što se tiče proizvoda, mi ćemo koristiti H2O ili to je u suštini ta open source varijanta, dakle su oni krenuli, najčešće ćete naći on -3 još dodatak uz to kao više pričamo o verziji. Onda imamo Deep Water, to je prije par godina nastalo gdje možda možete po nazivu Deep prepoznati da se u suštini tu radi o specijaliziranom za deep learning. Koja je specifičnost deep learninga je što se tiče hardvera, specijalizirano je znači za obradu na grafičkim karticama, tako da taj Deep Water je samo za deep learning i
specijalizirano za grafičke kartice. Zašto je to bitno? Možda ne vama, možda ne za početnike, ali zašto je bitno? Bitno je zbog brzine, jer postićete nenormalne brzine, ubrzat ćete algoritme, pogotovo ako pričamo o nekakvim obradama slika ili videa ili nešto tako koje zauzimaju jako puno storage-a i to treba nekako učitati, obraditi i tako dalje, onda idemo na te nekakve varijante. Druga slična varijanta za obradu velikih podataka od njih, koja je open source naravno opet, Sparkling Water, ona se spaja na big data tehnologije i u suštini imate te benefite H2O-a koji se spaja na big data, konkretno na Spark, pa se zato zove Sparkling Water. Spark koristi se opet za distribuiranu obradu, bilo da pričamo o ovome real time-u ili o nekakvim batch obradama i stvarno je super tool. Isto ekipa koja je razvila njega u open source je kasnije napravila i svoje komercijalno cloud rješenje bazirano na tom Sparku, koji se zove Databricks i jako, mislim to je praktički temelj big data, ili taj Spark, i onda je ovaj H2O još nekakav dodatni benefit na to, s obzirom da on pruža te state of the art algoritme nad Sparkom, iako Spark sam po sebi ima machine learning isto embedan, ali H2O možda pruža i nekako intuitivniji pogled. Steam bi isto bilo varijanta gdje su oni skužili da je dosta se stvara problema kad vi izgenerirate nekakav machine learning model i sad šta radi s tim modelom, kako ga lako prebaciti u nekakvu produkciju, kako komunicirati sa nekakvom aplikacijom, bilo mobilno, web stranicom, čime god. I taj Steam služi u suštini za produkciju, za stavljanje modela u produkciju. Znači, to je isto se podigne servis kao što bi se digao H2O, tu se publishaju modeli, ti modeli putem API-a komuniciraju sa nekakvim produkcijskim sustavom i oni međusobno komuniciraju te razmjenjuju informacije. Na primjer, na primjeru churn predictiona, znači vi želite predvidjeti da li neka osoba će vamo reći narednih mjesec dana preći u neku drugu tvrtku konkurentsku, u suštini produkcijski sustav pošalje podatke modelu, model izračuna, izbaci nekakav skor i vrati nazad, jel? To bi se sve odvijalo preko Steama. I finalno taj driverless AI, naravno imaju još i dodatnih proizvoda, ali ovo je to, driverless AI je komercijalno rješenje već. To je nekakav upgrade od automatskog ML-a koji smo mogli vidjeti u H2O. Znači, driverless AI je stvarno brutalan, koristili smo ga na par projekata, kako je komercijalno rješenje naravno nekim klijentima nije primamljiv jer se, mislim, licenca košta, jel? Ali olakšava život jako puno iz razloga što vi kad učitate dataset u driverless AI, on vama nudi nekakve presete, na primjer, on ih zovu recepture, receipt za, na primjer, time series forecast, tamo reći, jel? Znači imamo nekakve vremenske serije, sad vi trebate predvidjeti tu vremensku seriju, nemam pojma koliko će biti vaš prihod u narednih 3 mjeseca za svaki dan. Oni imaju već gotove recepture za čišćenje tih podataka i onda na kraju ide automatski ML koji vrti sve moguće kombinacije provjerenih algoritama i sve u pozadini se odvija automatski. Znači sustav automatski prepozna koje ste podatke učitali, vi eventualno odaberete problematiku, na primjer želim raditi forecast, ovo mi je target varijabla, ovo su mi moji podaci i sustav sam pretražuje podatke, čisti i miče one podatke koji ne trebaju, koji smetaju, kreira kompletno nove kolone koje su provjerene za to problematično područje, da dovode do poboljšanja modela, vrti sve moguće kombinacije i na kraju dobijete nekakav output. Znači, potpuno automatizirano rješenje. Naravno, ne funkcionira još to na razini, ne znam, nekakvih science fiction filmova ili nešto tako, ali čežnja je doći do nekakve razine gdje će se minimizirati ljudski input. Pokušava se cijelo vrijeme maknuti utjecaj čovjeka na finalni ishod. Bilo
prije utjecaja čovjeka bio pretežno cross feature engineering, znači vi ste kreirali kolone, vi ste sami određivali šta ćete feedat tom onome algoritmu i sad super je ako znate naravno šta radite, ali vi da najveće smeće od podataka stavite, izvrtite nekakav model, dobit ćete nazad output. Taj output ne znači da je to niti optimizirano rješenje, niti da to ima smisla, ali dobit ćete nekakav output. Jel? Tako da u stvarnom sustavu stvarno se svega može vidjeti i poanta je napraviti nekakvu standardizaciju cijelog procesa. Tako ako pričamo o nekakvim standardnim problemima poput kreiranja nekakvih klastera ili segmenata, predikcija, bilo kakvih binarnih ili klasifikacija sa više klasa ili nešto tako, da su već tu predviđene neke recepture, neke preporuke i doslovno vam je sve klik, 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 klik. Prije nego što odemo tu taj dio, ja bi otišao ovdje, nadam se da vidite ovu web stranicu, ako ne javite. Znači u suštini ovo je H2O službena web stranica, tu vam je platforma, prvo što će vam, na što će vas odvesti link je Hybrid Cloud, to je njihova nova usluga gdje oni u suštini unutar clouda nude sve svoje usluge od početka do kraja, oni su već sad prešli u fazu da nude i vizualizacije i pripreme podataka i sve, znači ne pričamo više o čisto machine learningu, nego full end-to-end data science rješenju, što se oni tu i reklamiraju kao end-to-end platforma za sve. Jel? Tu možete vidjeti razne case studije, solucije, svašta nešto, to je sve manje bitno. Ono što je nama tu je za potrebe ovoga je taj open source dio. Unutar open source, znači broj 1 open source machine learning platforma za enterprise i oni stvarno jesu usmjereni više prema tim enterprise-ima i tvrtkama, nego samo da mi nađemo ja sam tu i otvorio. Što se tiče dokumentacije, znači ono što ćemo mi koristiti je H2O-3 ili open source platforma, naravno tu sad je navedeno što se sve može koristiti, on tu govori može se koristiti na laptopu i stvarno i može, ali možete velike količine obrađivati na svome laptopu. Ono što je bitno je tu imate video za svako od područja, na primjer kako krenuti sa R-om, kako sa Pythonom, kako sa Flow Web UI-em. Znači Flow je ovo što ćemo mi koristiti, to grafički dio, ali ja ću vam samo mrvicu i R-a pokazati, ali u suštini tu su vam videa. Ovdje imate detaljne dokumentacije. Ovo što je tu bitno što se tiče algoritama, za svaki od algoritama imate tutorial, nekakve reference, konkretno kako izgleda kod, kako izgleda to tuniranje i tako dalje. Što se tiče unsupervised, ista situacija i ovdje posebno word2vec, to vam je za obradu teksta i pripremu za analizu teksta i tako dalje. Ne znam sad, možda samo da spomenem ukratko, što se tiče razlike između supervised i unsupervised, ključno vam je znači kod supervised learninga, to su sve one situacije gdje smo mi računalno rekli ovo ti je ovdje finalna kolona koju mi želimo predvidjeti. Znači ona postoji u podacima, na primjer svaki customer ima flag otišao ili nije otišao iz tvrtke ili je flag, ne znam, marka automobila pa mi to pokušavamo predvidjeti na temelju nekakvih inputa. Dok kod unsupervised da kažemo evo ovo su podaci, ajde ti meni iz tih podataka izgeneriraj bubam 5 nekakvih ovih grupa ili klastera na temelju kojih ćemo mi onda vidjeti koje su to točno razlike između njih i zašto se ih ti razvrstao u 5 tih grupa. Jel? I tu su naravno svi algoritmi za svako od tih područja i ovdje dole na kraju imamo za R, Python, Java, Scala, ovisi u kojem smjeru idete. Jel? Najčešće se ide R i Python. Tu su detaljne dokumentacije za sve od toga. Ovdje imate posebni use case study i opet je super što za svaki od jezika imate isti taj case study, tako da onda automatski možete vidjeti na primjer razliku u sintaksi između R i Pythona koja je minimalna. Jel?
Ovdje je, na primjer, zanimljiv case study crime prediction, imamo naš delays i tako dalje. Jel? Ajmo se mi vratiti ovdje. Automatski ML. Znači, taj automatski ML, mi ćemo ga isto proći, nećemo, šta je poanta kod H2O? Pogotovo ovako kad radimo nekakav introduction u machine learning i to. Teško je uvijek kad je preko puta heterogena skupina, znači neko ima iskustva možda u R-u, neko u Pythonu, neko nema u ničemu od toga, neko možda ima u grafičkom sučelju i tako dalje, neko možda uopće nije ništa radio sa machine learningom, tako da kako bi mi zadovoljili tu normu, po meni je H2O najbolji način iz razloga što je potpunosti grafički, znači nema nikakvog kodiranja za početak, ne zahtjeva nikakvo predznanje što se tiče toga. Ukoliko želite biti napredan korisnik, opet to je napredan alat i možete ga stvarno fine tunati do beskrajnih granica. Također što se tiče početnika je super zbog toga automatskog ML-a. Vi u suštini imate, učitate svoje podatke, kažete koja vam je na primjer target kolona koju želite predvidjeti i taj automatski ML algoritam vrti, izbaci vam tu konkretnu tablicu, to ćete sve vidjeti, nećemo se mi sad tu puno zamarati, najbolje je to sve vidjeti. Jel? I zato je super H2O. Jel? Isto tako ne možemo mi sad prolaziti detaljno u ograničenom setu vremena svaki od algoritama pa se posvetiti kako fine tuna te algoritme i tako neke stvari. To vam je svakako jako usko vezano uz problematiku, znači ne postoji jedan algoritam koji funkcionira za sve. Nekako uvijek danas svi kad imate nekakvu problematiku, svi odmah krenu u deep learning jer kao oni su najkompleksniji, oni će sigurno izbaciti neko rješenje, ali nije to nužno istina. Jel? Nego najčešće ultra jednostavni algoritmi vrate i najlogičnije i najbolje rješenje na kraju. Pogotovo u korporacijskom svijetu gdje njih manje zanima možda obrada slika i teksta, nego ih više zanimaju znači strukturne situacije, što je možda slučaj za neke druge algoritme. Tako da ćemo se mi u suštini posvetiti na samom user experience-u, znači kako učitati podatke, kako ih pripremiti, kako izvrtiti nekakav machine learning model i to eksportati u poseban file. Tako da vi u suštini imate sve od početka do kraja što se tiče machine learning faze. A sve ovo između unutra je stvar iskustva, stvar koliko ste vi spremni se tome posvetiti, istraživati, klikati, programirati i tako dalje. Ali mi ćemo proći sam flow od početka do kraja, ko što bi prošli i da razvijete ne znam kako kompleksne stvari i ne znam koliko velikih podataka imate i tako dalje. I dalje bi koristili isti alat, možda bi koristili iste parametre, ali samo bi trajalo duže i ti grafovi bi izgledali drugčije. Jel? Što se tiče sad ovo malo možda i zastrašujuće ako ste početnici, ali evo samo ukratko šta je bitno sa lijeve strane, to je storage. Molim? Slučajno je do mikrofona. Aha, dobro. Samo. Što se tiče storage-a vamo, ovo možda vama nije bitno, ali za vas je možda najbitniji ovaj dio da se mogu učitavati lokalni podaci. Ali šta je tvrtkama bitno? Znači da možemo se spajati na cloud podatke, S3 od Amazona kao predstavnik, ali može biti naravno i Azure, mogu biti obični storage, mogu biti kompleksni, mogu biti ovi tu mrežni, može biti čisti big data, tu slonić vam je HDFS, koji vam je za big data i distribuiranu pohranu podataka, mogu biti strukturi nekakve baze, SQL kao predstavnik, generalni, bilo da pričamo Microsoft, Oracle, IBM, bla bla bla, tako da nema nikakvih limita, u suštini sve učitava, znači H2O sve prima i radi na temelju toga nekakve analize. S druge strane, gore su alati. Osim R-a, Pythona koje smo mi sad spomenuli, tu je i ostala paleta proizvoda koji konzumiraju usluge od H2O, svaki na svoj način.
Ovdje s ove strane, na primjer, imate čak i vizualizacijski alat Tableau, ali on u suštini uzima finalne rezultate i onda ih vizualizira jednako kao što bi, na primjer, i Microsoft Power BI ili neki takav tool mogao. I imamo, na primjer, KNIME ili NIME, njemački grafički alat u kojem isto možete raditi machine learning, i on vam je više drag and drop, slažete nekakve workflowe, isto ima presete i ono što je super, isto ima open source varijantu i komercijalnu varijantu. Tako da može poslužiti kao još jedna dobra alternativa ukoliko ste zainteresirani za machine learning. I on isto može primiti H2O ispod u svom flow, tako da ono sve što naučite ovdje može se lako primijeniti tu. Jel? Dole, što se tiče production scoringa, to je, napravili ste model, sad taj model želite prebaciti u produkciju, postoje razne varijante. Kafka se koristi najčešće za streaming na unutar big data i to su malo kompleksni sustavi, vama možda ne toliko interesantni. Spark može i streaming i batch, ali u big data. Ja sad neću puno zamarati s ovim, ovo je uglavnom više za korporacije i mi radimo najčešće sve sa ovim tehnologijama i prebacujemo u njih. Ali, ajmo reći, kad ste napravili taj model export i sad ste ga prebacili u taj ovaj Mojo, taj format koji može praktički bilo koja aplikacija kasnije prožvakat, vi ste svoje riješili kao nekakav data scientist. Ovo već ulazimo u domenu same implementacije. I s vama s desne strane, najčešće, ok, vi ćete ga sad vrtiti lokalno na laptopima, ali nekakva realnija situacija je da ćete koristiti nekakve velike klastere, Sparkove, Hadoopove ili ove tu Kubernetes gore u nekakvom cloud obliku, bilo na Azure, Amazonu, Google, gdje god, jeli, i to će se vrtiti tamo. Pretežno zbog kosta, jeli, zbog veličine tih podataka, dosta firmi se odluči na cloud varijante i na klastere i na rentanje iz razloga što vi ćete vrtiti nekakav model, ne znam, 2, 3, 5 dana i kad ste ga izvrtili, dobili ste rezultate, to je to. Ponovo kad vam bude trebao, tek tada ćete ponovo krenuti koristiti, shodno tome ćete i platiti toliko koliko ste koristili. Ja. Ono što ćemo se mi zapravo posvetiti je ovaj tu dio, od učitavanja podataka do feature engineeringa, modeliranja podataka i finalno predviđanja podataka. Sve te faze su vam u suštini klik unutar H2O engine-a. Za danas imamo dva case studija, jedan je Airlines Delay, drugi je Million Songs Analysis, tako da ćemo mi odmah preći na naš delay. Jel? U suštini radi se o jako velikom datasetu, znači ima 15 GB i 152 milijuna redaka. Naravno vi to nećete koristiti, mi ćemo, jadna sirotinja ćemo koristiti ovaj tool od 4 MB i ne treba vam više ništa, iz razloga što isti koraci bi vam bili i na 5 i na 150 milijuna. Razlika je naravno jedino u točnosti tog algoritma. Što vi više podataka date algoritmu, on će bolje prepoznat pravila, jer mislim nije to naravno uvijek točno. Bolje će prepoznavati do neke granice. Već kad dođete do nekakvih limita, onda kasnije se koriste drugi trikovi poput kreiranja nekakvih novih kolona, standardiziranja varijabli, tako dalje, malo čišćenja, malo igranja. Ima tu svakakvih receptura za postizanje bolje točnosti, bolje kvalitete modela. Ali ajmo reći, što se tiče samog workflow je uvijek isti. Jer učitaj podatak, pripremi podatak, modeliraj, predvidi i provjeri kvalitetu. Na što to liči, je li to šta valja. Jel? Ukoliko imate neka malo bijesnija računala, laptope, možete koristiti ovu tu varijantu, čisto da vidite kako izgleda kad vam računalo ode na 100% CPU-a i RAM-a i tako par sati. Pa ako preživi, pričat će. Jel? Imamo znači 2000 redaka, više nego dosta, nama super. Radi se o 26 godina podataka, ja uporno klikam umjesto da samo radim hover. Znači od 87. do 2013.
konkretno vidjet ćemo kako izgledaju ti podaci, ali u suštini avion poletio sa odredišta, sa polazišne luke na nekakvo odredište, koliko je let trajao, da li je trajao, da li se dogodio nekakav delay, svakakve nekakve informacije, koja je bila kompanija i tako dalje i tako dalje. Zašto je uopće to bitno? Pa naravno, ako je avion zakasnio, imamo razne troškove i definitivno ne želimo da se nešto tako događa, ali što se tiče vas, zašto je to bitno, kao nekakvih usera koji će raditi nekakav machine learning unutar H2O-a, je bitno zato što imamo dovoljno podataka, s jedne strane imamo dovoljno kvalitetnih podataka, a s druge strane radi se o stvarnim podacima, znači nije nešto što smo mi sad sintetički izmislili, pa evo sad ćemo mi na tome raditi machine learning. I treće, pružit će nam nekakav simple workflow, konkretno se radi o binarnoj klasifikaciji. Binarna klasifikacija u prijevodu znači imamo dvije klase, avion zakasnio i nije zakasnio. I to je to. I mi na temelju kolona želimo napraviti model koji će pokušati predvidjeti šta to utječe da neki avion zakasni ili ne zakasni. Da li postoje nekakve odrednice unutar podataka koji nam to mogu dati ili se jednostavno radi o nečemu što ne možemo predvidjeti. Ja. Mogu pitanje? Recite. Evo, to je uzet vremenski period od 20 godina. Znači, da. Vi ste rekli da treba izolirati svaku, ajmo reći, uplitanje čovjeka, ali neko je tu trebao odrediti da je to relevantni vremensko razdoblje za kvalitetnu predikciju. Evo, to me zanima. Tako je, to ono što smo i nekoliko puta spomenuli, upravo to je ključno, jer to je nešto što čovjek radi i čovjek odredi nekakvu granicu, nekakve uvjete. Ti uvjeti ne moraju biti točni, mogu čak biti limitirajući, što ste vi rekli, pa šta, možda prije tog perioda imamo neke patterne koji su nam koji nam mogu pomoći ili nam možda ne mogu pomoći. Možda sve što se događalo poslije 2000. godine ima jedan pattern u odnosu na pattern prije tog perioda, ali načelno što više podataka mi možemo dohvatiti. U ovom slučaju to je najviše što možemo, tih 26 godina, podataka prije toga nemamo, podataka poslije toga imamo, ali se nam ne nalaze konkretno u ovom datasetu. Imamo razne kolone i sad je tu poanta da mi pomoću algoritma prepoznamo da li je možda godina ta koja je utjecajna, je li možda kompanija, je li možda, ne znam, datum kada je avion poletio, nekakve takve situacije. Opet, tu ima x kolona, ograničen je broj kolona. Vi možda možete nabaviti dataset koji ima puno više kolona, koji to može bolje iskoristiti. Jel? Ili, šta ljudi često rade, i to je dapače i praksa, jel? Imate jedan set, to je, ajmo reći, tu, i da pomoću nekog eksternog dataseta obogaćujete ove podatke na način, na primjer, možda je jako bitna bila temperatura ili vlaga u zraku u tom trenutku kad je taj avion poljetao, možda nije, ne znamo, to je samo hipoteza, ali nabave se podaci povijesni, imate podatke, na primjer, za temperaturu unatrag 150 godina. Temperature, kolika je bila vlaga, možda o zagađenosti zraka, o nekakvim vremenskim neprilikama i tako dalje. Vi veoma lako, bilo pomoću besplatnih data source-ova ili pomoću nekakvih plaćenih komercijalnih API-eva dođete do tih podataka, spojite sa ovim datasetom i onda ste ga dodatno proširili i na njemu dalje radite. Jel? Ali u suštini to sve radi taj prvi dio, pripremni, radi čovjek. Jel? I to je ono di vam AutoML ne može puno pomoći, jer uvijek je bila poslovica u analizi garbage in, garbage out. Tako, ako ste vi dali algoritmu smeće, dobit ćete smeće. Jel? A ako ste dali zlato, ne mora znači da će s druge strane izaći zlato, ali je veća šansa, jel? Da ćete ga pretvoriti u nešto još vrijednije od toga.
Ukratko o Airlinesu, ali ajmo mi sad vamo na ovaj dio. Download dio, samo da mi ne bi skočili odmah na alat, nego ajmo mi prvo, znači kad bi došli na H2O stranicu i kliknete download, to je gdje je to open source, jeli, i onda piše tu download, jel? I on vas dovede ovdje. I sad vas on pita gdje bi vi to instalirali, imate nekoliko opcija, sve opcije su legitimne, sve ovisi šta vama paše. Ja pretpostavljam najčešće ćete ići na ovu varijantu ili R ili Python varijantu. Ja ću naravno pokazati R varijantu. Šta to u prijevodu znači? Zamislite da ste instalirali R onako base R bez ikakvih dodataka. Znači samo ste ga skinuli programski jezik, instalirali na računalu i to je to otvorili. Ono što vi trebate raditi je samo copy-paste ovaj tu kod i to je to. U njemu je sve sadržano. Znači on provjerava da li postoje stare verzije paketa, ukoliko nema, on tu skida novu verziju paketa, radi instalaciju i kasnije učitava package i diže server. Znači, copy-paste, nema tu neke pameti, sad niti vi realno morate tu znati nešto, on će vam dignuti server grafički i onda vi krećete sa svojim klikanjem. Prva varijanta je da skinete, napravite znači download H2O-a, on vam u suštini da zip file, to ste već susretali, nešto što je poznato. Ono što trebate napraviti je, kad preuzmete zip file, unzipat ga, on će kreirati taj neki folder, ovisno od ste ga unzipali. Ajmo reći da ste ga stavili na desktop, on se nalazi na desktopu. I onda ćete otići, ako ste na Windowsima, na start i kliknit ćete terminal, jeli? Opet ne morate vi sad znati tu pisati u terminalu, ne znam sad šta, ali naredba je veoma jednostavna. Poziva se Java, input je -jar i kaže se gdje se nalazi taj file. Najčešće neće biti ovo, nego će biti putanja, na primjer, C, user, nešto bla bla bla, pa desktop, pa naziv ovoga foldera, pa onda tek H2O. Znači treba vam u suštini puna putanja do tog fajla, do tog jara koji je ekstraktiran. I kad to pritisnete u terminalu, on će vam dati lokaciju uvijek ista, localhost 54321. Sad, ovisno znači koja vam je tu varijanta draža. Naravno, to nećete raditi sada, poanta workshopa je da pogledate, da prokomentiramo, da iskoristimo ova 2 sata maksimalno, jel? A kad budete to kasnije radili ili možda ćete sad, ćete biti ultra brzi pa ćete to popratiti, ako imate kakvih pitanja, naravno uvijek mene možete nešto kontaktirati, pa vam ja pošaljem neke dodatne linkove šta da se posvetite i tu vam je uglavnom sve što vam treba za početak nekakav vode, pogotovo user documentation. Jel?